We dey boko nanso nya boko sa em se be 20 years ni na me tie so ye bo a na me ni sister bi tebe sister ne fa madam fo no pemasem na me so me ne ya adam fo tie o ma na ne bra bi wo tema na oba ne nche besra no tie oba ye na obehu me na ne bra no so no asem ne ono so ye free ti ne nyina ye free oba na okọ ti e wo ma ne sister ne yare ye ti o yare ye no di free ana ye call manso ayere bi krom ko ye na yie ti ye call ye no ne bra ne bae na ne bra ne de me chia ne nua no mu nyina se o mo ne ma ye se abusua no ye nyina ye nua na me ne o mu nyina ja me okuma se o mu ti me besra me BBC a o mo bo mama ne na me so me kone makoboa wo mo enti me ne o ma ne titi enti e bae abeduru mre bi na me ye se me pa akula ne natena na me nyem enti me be wa me pa akula ne natena na me to bla ne nua ba ne efe na kue bedu onde na me ne tight pa we ni free mo na me ne tight me de to nanim no so onde ne baba ya ni swa nti ni sister wo ma ye nto be me bi na me se mate ti ode ba ko bre me na wo swa na wo so be ko school me de next start class 1 ni no so na me de ni ko school na me se mate se me ma me wo me ba ko e bi nka me ho me so me nya dodo nti me ye se mate ti akora na ka me ma ho na me de e ko school nti okoya ti last year me fa se bro nya ni mu na me kunu se ne hododo no nti wode be yare ti yare ni mu no onsom February 15th na be man di free last year patron ti afimu na wo we awu kafra wati nti o free mo no na akola na e ka me ho za me na akola na so be wie SS kola na ote ni class 1 no me atete na nti na obe wie SS na me so me wo baketwa na ono so gina class 5 nti 11th March na mo share se o mo be ye yiye no mi kunu nso na busuafo na me na o mo te kama but wo ni ba ye na me nim afede ya dan ye ho ani me coffee obi di so coffee okro mo timi ka che me san me kuma timi ka che me san wo di so be fie ha enye fe ti na ensem bebre na ekoso obi o mo ni asem no bia me nim ni obi ani asem na me free nyoma me dwuma na me ye no na me kunu so ye driver ni enti wokọ ekwan so ba be ka kire me se wakohunu ka bi wo dwa so na oba onkoji lo ma de mo je de ma mo na wo mfa nto na me se me nto na me de me suro mo me ma de me suro mo nti menene kan ya na o se me nto me to abebo wa me ho me mi suro no ho no na e ho no me wo interest wo ati na ho me so oba fefe oba pa na akunsa kotoka na ede me pa cho na me kotu aka no kwa no ni ha koje ebosia na me de kotu aka ti na be ma ne de ka ni ye adwuma kakra akra ti wo ni ba ye no edu tama ye me flare man so fo no e mo mo so akola ne maame ene ne maame ketwa na ono ne ba wo me ho no mienu nyina ba e beboa me nti ye ni wie no omo ji miska ye no mo ka che me se minim na me je nsa wo nchen ya ne kaba mi misika na me di ama wo mo no nya de o mbetwi ama me nti ye na se me ja me ho ma nsa ni nyina ko edwom nti ye wie no ai du tam ye bu akonta no na be ma no so ni ajapade bia na che se ka ne wo ye ntem to mbisa me no me so me kire mu na me se foforo no me so me kama ebusua ne te se ka na me je loan na me de toy ti me kuma akra de obedi adanse ye se no kore me kunu nua ketwa ye ya se ka no ni sika wona me se amia na me kotu aka na ye na sika ba mi ye kan na nte se nya adwuma na de no mo ye na me je aka ne ma wo ti in fact ye wie ye no na ho kire wo me so na me ho kire me panti mansofo ne ko ye no ana me frɛ ga na me ka kyene sɛ si akua be wie school me ho so kyere me enti me pɛ adwuma foforo bi aye abeboa ana o se ahade galani nti mo ne anwa ye topa na me sɛ akua ene pɛ customer mama me ana obi se bisa ya nti nipa ne bi ne me kasai sisa dollars so bokwa kofa ne ma ne bi aba na me so me pɛ bo se menya enti me ma me kra ye se ye se ewu kuna nche na me se ante se me tena fie a enkola ne school no ene de ebedie be ma no koba e den aja wodi biba nti ye ho be kire ye nti me de me ntena fie mama me de me ho ayitoma saa na me de bosia no na me o sika kakra bi da bang na me koyi ka ho na me de ko Togo na me ko fa emo ne yanwa na me de ba nti me ba 3 days na niema na ba na me friends akua niema na bo na o sister fabla dana niema na ba akra me duru ntem anadwo ble be kwara na ba to na me hia o mo na me yi niema no na me sa gina ho pe card call man so koduru anadwo 11
obeku na nim nko amene mate ni nko na tika yi mu me dem pai bossa na me koduru ho koduru yi ni emegu ho ade chi ye ne yetena se ne check ni ema ni nyina na yese me gya ho na me ba mechi kwa kire akuya ne se wo ma omo ne me kasa yi nyina omo meyi omo de but won hwe se sika no obaji jibi ndi me so me ni check ni nyina ka che nse sei ni ye fa no emfa so sei na abeta ye nya akuya ne se de be ya me hu asem ye adan oton ye de na asi wadi sika no de wa hwe ne ba mani me pa chan wa hwe ne ba class wa awie ni sister ba ono ni sister baba o eno akuya ne di sa sister ne sika se na akokam sika no na ye 200 million na foforo no ye ya na obi nso die wom na me su na me hahai na ye tweme na wo twidura je se lomi kotie nti odi mu 90 million na akoka sen akoka 112 o se wen me kokrom ho me pe obi kan ho ne kokrom ho hello Obapa ma he hello Iba choma jesu yo ma me mpache unim sister Doris waka sama waka no nyame asama waka nyina wote Abrampa mo hwe line na mo samfre na ye wo mo tie ne nti hello ma me wo si asama waka nyina wate asama waka nyina bete me phone nye ba me kata wonte na de wo kan enti ane ese ne de wo kan nyina wate no kura bi wom se de wo kan wo bi sa me na se de wo kan mete na me ka na wonte a wo ye hello mate madam nyabotre me pa cho bebre ye fra onye ntokwa wate dia maame no sister ya wo ka se Doris wada uruma wunimu no amen no woso waji ne yema bia ma waton sika na kwaye basa no kura bi wom no kura da be na ne sabe kan sika ada uruma iba choma plele omo plele na me nko azimi dimemba etini bla na me na eba ya na me da hospital me na me wono mo eti omo plele ya na me bla no plele omo e ma omo se nyambo e yo ene mi nyaawo wo hwe ya afọ de ochene be hwe nim why mo ose ochene mbebe nti ya ntwini bebiri ochene be ye betena so why ose ochene obeba timi se champo mo ntete